Kenya Trap Integrated Territorial Organization Mingbau President Ba Don Bokdkar Haringkat Legal Secretary Ba Shania S Nongrum Mentagasi ke Apsau Trik Kelalingkat Aja Apsau Kelapa Dakshiti Shaka Superintendent of Police Anti-Infiltration Halor Kajingyo Ujor Bakidan Kibrir Kibanabal Kajela Kibayo Bandung Lalu Cepo Kajela Hakashiti Bapa Shaka SP Kahito Kalapan pau bakum kaseng kelayo ya kejing ujor na kibabun kibaiba hakabaya day bakajing yolat kibrio kibanabal kajela bandrung kat bamban klem kinu hitarasi bat kaseng hidara dia kali banjura bikini bat kalalap ya kejing syah halo kejing dan John kibrio kibanabal kibarung lalu cepo kajela Meghalaya. Gile. कितना दिया ऑर्डर? 6,000 तो क्यों दिया 6,000? बिना आईडी बिना ऑर्डर आ रही ना उधर बोला नहीं था। हाँ हाँ कितना लिया? 6,000 लिया। हाँ ऐसा बोल ना सीधा सीधा क्यों डरता नहीं क्या? हाँ कोई भी कुछ नहीं करेगा तुम उधर में बोल ऐसा ही बोल ठीक है? Mentah kesini, jika ingin dia punya kenduk SP jongka infiltration, jongka ni anti infiltration, Henry nomor bayi lalai dunkam tangi lalai kenduk ni RI. Reserve Inspector riba Shong ni dia ngila aya ka dorkas lani kata ka jing ujor bakadon ka jing room kini ki illegal migrant lani kita ki illegal ki bom te ki nong shong jong ka ri India ki bopura but kidon kan katukan ni ki jing ujor ni ki pa te nang to ngi na kalian jungi ngila phai ki dekat man le check ka spot inspection Hapo spot inspection nila lab bagi dan sya kita ki illegal migrants bar nila paidin yaki. Taka ai pat ka bas ngopala kalong ba kito ki illegal migrants ki fly na jini ong ba ki sio to kipisa ban yo rong shne ka pok jela ko juni. Tade halor kita kanong ren mi bo ik dorkas tena kalian jong ka police anti infiltration ko kala ong ba kin sele ik ban kam bat kids inquiry bat kin sa wat lada ka de ka basyane balak claim do tu wayu mendet tengi ne kalian ko juni ni ngenap ka to kan nepor bat lada ka kan ka badi pej kan ka tanat ban check ke jingrung jing mi jung kini mendet kamlong ka ba bej ni ban sera ni hapiar hi ban le ko tan kap te ni kenturu ya ka police infiltration ba kumjor police department ba mdei tang ban ye shui yang shu hasor ban ya khang ye ki ba ye yaki ya ka Paya dawai ko hak Henry banjin ki nakalian jong police nalakan infiltration kin pendking shaki border ban check ye ni apo siki jingwan rung mender kumba ki le mena kane bakhang ki katto kan ni ki ba ki ba wan chiki jing ye ki bat ki paya dawai ko hak te ngam tharai bakin yo ban wan rong te kata ka dei ka jingwan ni kandu jungi munta ka sini ni SP ka hitungi kentu lagi dor bar snong ki seng samla snong bat ki nong snong jong bejela kam tam ki pait nyu trap bani de ban pej ngor ba ne ko bejela jing pej ke jing wan rung mender pada ki ngin sha kumne bat lada ka sarkar hi lingba ka ni infiltration ki sim ka pisa kumala keno te kam ha bangin song klik ti ni de ban mi no bat lada ka sarkar hi ka feel wei pu wei ngi nong snong jong ki jela Hindi ban don kita ki badan mensen sisa ban pej ban yadai na benta kejing wan rung ketep new mender hapo gejela begini kata ka terwa na pa ban terpang sekador basnom pati khon jong gebrih nyok trap ban ide ban pej ngor na do menta bala de phi lap isan khamat janoi no subha pentip ye ka seng ni phila ban mail ha ka nyok trap ITO arpo@gmail.com tetang ini hingga kermen bangin nyetri lang na benta gari bagi kunde Lap jungi ka desa kan ni kalain bypass abang ila keli ni gini gini mender mah lagi dekar ibu ya inti tu ting keli bat kila plai hok hiru dalam dia bagi orang Malaysia kita bisa te tanggatai kata video video clip ni dan ambil pun kide ni kide gini lain kiwan gini kelain sersar dekar muslim memang yo balik tray kalain belum senang na kamtai henry ka ba lingok ro kalong ba aku tu ka ayu pagi ong bagi lek tang kili sesar tam ki harapat ong pagi harapat sunong makan lo ki sio ru hajar na san ru hajar kan ru hajar na dia siu po checkpoint ki ong ki sio hotel
आप लोग कहाँ से आया? हम लोग झारखंड से आए हैं। झारखंड से आया। कौन से मतलब? गुवाहाटी में काम करते थे। हाँ। गुवाहाटी से इधर आए थे वो नॉन स्टिक का सामान बेचने के लिए, तो रूम ढूंढ रहे थे। हाँ, अभी नहीं मिला तो वापस तो गोटी से यहाँ में कौन से गाड़ी से आया? छोटा गाड़ी से आए। छोटा गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर मतलब? हाँ सर। क्या कंपनी काम किया आप लोग? हम लोग वो सूर्या कंपनी का एडवर्टाइजिंग करते हैं। कंपनी आप लोग का जो कंपनी का मतलब मैनेजर नहीं तो आप लोग का बॉस था, वो लोग क्या आप लोग का कागज नहीं दिया? वो जो लिबरलाइजेशन कुछ नहीं बताया? कुछ आईटी प्रूफ है सिर्फ, नहीं दिया। मतलब उधर में बिरनी गेट में चेक नहीं किया? नहीं चेक किया। चेक नहीं किया ना। अभी मैं कहाँ में रहता? अभी ये पुलिस लाइन में होटल में है। क्या नाम है होटल का? होटल का नाम तो नहीं है सर, वहाँ पे आईडी कार्ड जमा दिए। आईडी कार्ड? होटल का नाम क्या है? नहीं मालूम, हम भूल गए सर। रात को ही आया, जमा दिया। आप बोला लॉज में रहता है, लेकिन कहाँ में? होटल में नाम पुलिस बाजार नहीं है? पुलिस बाजार, लेकिन लॉज क्या नाम है? उसका नाम भूल गए। बाप रे बाप, लॉज का नाम ये बोल गया। फिर भी भाड़ा सामान वही है अभी। फिर भी भाड़ा घर में 2 महीना रहना पड़ेगा तो क्या होगा यार? कम से कम कागज क्या है ना? आओ, हम लोग कुछ नहीं मना किया, लेकिन आओ कागज बनाओ, लिबरलाइजेशन बना दो, काम करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? अच्छा, समझ गया ना। हाँ, कोहिमा में भी ऐसे ही नियम था। जब अब फिर शिलोंग आया, दूसरा आदमी पूछो शिलोंग में जगह क्या क्या करने हमें, कागज क्या क्या लेके जाएगा? अभी आप लोग भाड़ा देना पड़ेगा, घर 3 महीना है कि नहीं? 3 महीना रहना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। लेकिन अभी का आपका सामान नहीं देखा था, कैसा विश्वास करेगा आप लोग को? चलो अभी हम लोग kini kita khar ki bawan na po na Jharkhand tang ka kot kaslar kimdan re kini kena argot pene way ne bro argot kot kaslar kimdan mentangi labat ane possible tang kata